UAE se Dubai gi kaino do kay haini Burj Khalifa buildings Dubai Mall adu makata nate bako lairi se hojik akoina chachari ba mafam se na hatta ko Dubai de kam lap ke cha da khazayam na aya khazai India da zum laita ne se khazai khona car si ai hai do ko di bus lo do re free shuttle to Hatta dam ai je Sisi fazani sida. Coba sih kau double lagi. Ising tak power bani ay. Nanti ising wat pagi lain lah pasoi deh. Ising yang thak te mai du khong abra du. Hello sister, how are you? Kanabra. Cold drink kanawa no ite edising ni yare che. Ai di chene pero ko badam do yawe. Oren gai manong chage na. Sipet se ya. Am phasai nga si se. Sam sang ye. Yang pasay si Denima. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Ngasi di ako'y nagchatli sa UAE explore to bani ba ko. Mayam na Dubai hayraga buildings, city, mall. Sikata uyi ba ko. Adubo Dubai da adag ihena phazaba landscape mayam ma haidi scenic view oy ba mayam ma lay ba ko. Do ngasi uchar ke mayam da hojik ako'y nagchachari ba mafam se na Hatta ko. Dubai de kam lap ke cha da 125 Dubai dagi 125 kilometer ko around 1.5 hours na mai changaga chatli ne mafam lambi yam phazai ba ko photo nung do jakar kapning bane do bu yam na sa bane na mapani thokpa ngamdre ba ko aduna hauji ko na chatli sina sunset kumba yeng bagi matam do oi doine adu mayam do char ke yengbiyo Sarja University ne mayam am chao ai ko yam thi na phazai khoi chang bian na sa la Piye poni sang big pan. Yam phasai ko mayam as Dubai de lak tar ga di mall da koi na chai da koi la. Phasai India da zum laita ne se. Akoi ruler ani ro. Asi ko ruler na tra. be hydrated tanang mag amaki ko japay to ya ay be para ro ay kemyang para oh ni wala po na ko galan ni yen yaw ba ba
Babita, Chepetsi, asken na kaya mayam sa mirror mamam ka. Si malle ko iti manra. Mande. Si Kazan lo. Kazan ka. Ang dilampi taw. Ya, si haining na handra. Haining na te. Kay ba? That's na tro. That's ne. That's ay ko namin daw. Ano ba sa namin senta? Yang 보세요. 얘네는 내가 더 그래. Kaya bus pa? 내가 하더라. 얘네 수다 들려 얘도. Ito yun. 아빠 올라. Bus ko oras. Bus ko oras. Adoga, kung sa bus to, nga kadoy ni ba ko, ado bus to free shuttle ni, adong free oy doon 10 AM to 9 PM. Nung meet ko dingi. Saturday hay ba, Sunday hay ba, Monday hay ba, late every day deligi oy na free shuttle bus pi ba ko. Angela. Kung na car siya hay, ado pwede bus daw dore. Free shuttle to Hatta Dubai. Ito. Saya. Ini yang lama tadi. Mas tunggu kuning. May mari sitong. Yang osda. Koi curry ko. Photo, video, sorry. Photo, video na phone memory card full. Memory card hai bro. Storage full oy gra hai ba. Dubai da na yam sai. Dubai sai la ga na nungsit sa aing basit le ko. Like Dubai da khoi lai do 40 degree da lak pani si or kana 35. Jar handa gi do. Hatta lanjar pakanda. Sham la pati na te Dubai da gi. Adom 1.5 hours ka tani. Yep kre. Có giờ thì sang người yêu sang mà gã đâu quên à anh làm kia là anh làm kia chụp khử lang à mà tôi đúng không Shuttle la ka dro cha. Shuttle bus la ka dro. Oh, yaw ra ba. Okay. Ma, sisi pa za ni sida. Sigi olive trees yung ne chani yang khai dagi na chamri fauba old oye ko olive tree ngo trees ya tahi 400 ma tahi yang put ado yang put ni kana to bro adone fresh oi ko sina chahi taruk tagi na nipan faubagi ma
Chelatika. Chelatika. Jago sabi nung ay bro. Jago sabi nung ay bro. Haydi, minto ya magpanina ni hanga bra. Ama form ta na bo na ba tek mayam ama low grade ba ko. Aduna mayam phata se phajai phajade hai ba do comment pira amo mayam na su adum Manipur dagi Dubai koi bala pa mi lai taraga su Dubai se like UAE se Dubai gi kano do kai hai ni Burj Khalifa buildings Dubai Mall adum makata na te ba ko lai je phaja ba Dubai dagi 1 hour ko malap khitar ga di phaja ba location mayam adum lai bane ba ko khang traga su dum hang biro o ai su che da te ka da kum hanga khomjar ke aduga hoi akoi si Dubai da lai bada Burj Khalifa sadringai da laiba mi su yawi ko adana khangde mathangi video da muk thengnar se mayam hojiki di lotion jarage thank you guys so much for watching bye guys